LPS close up clear tu te chibai vekule then khat kangwar nuwa chapchar kut lom lui an oma amo chuang love a hun le ni le tha atak taka hriat theilowa tin kangwar po ainang vek lo bok ani emponi sela alom dan thu ai ro chuan zai thiam te han soma han sai tira khoilai veng sang atanga lam thiam te cherokan chutiang anga hun man ni len bak chuti dan te chiam hi kan la khelo ponianga a thavek tho mai dan siam tura kan thlan chua ten ro rel na in sang an pana ta chuan no pang in khwal te lem ten i voi ka voi lo i voi an tiang shima khe si nei ka nei lo i nei thin dim eng phiarin an han tia a thavek thowa nga yang chuti lai ro chuan Trumpuya te Starmer te Macron te chuan khovel khosak zel dan tur ngai to in mudmu po an to man meu lo ani I clear tayang United States President Donald Trump chuan Hamas ho chu ti chimi veka awawa hemiata na mando tulang ang chu Israel hena I Halloween apezel don ti asoi Hamas hoin an mi hren mi som nga le pakuate him taka an chua na tura hun tiam chu aral meka an chua lawani chuan Israel Defense Force te chuan Palestinian Gaza Stripa thato pan chua don ani kasir top ni khan US President chuan White House Hamas hoin an hren Israel mi pariat an chua takte mai chana koma he huna hian mi hren chuak ta te chuan President Trump pan hena an mani chua tura thei to pa chua wangin lom thu an soya chuti rual chuan tuna Hamas sawina mian la hren te him taka chu an ni theinan thei top chua puisel turin an ngen Trump chuan nangni ho hi October ni saria an man vek te min ni a han tia Will you all take it on October 7th? Yes. So this was hell, huh? It was the worst thing that anybody an ni ho chuan an ni thu an hril mitang suatnak mi che pakhat chuan mi hring tena an paltlanga chuan thil hreom ber pol ani thu a soya ni khat phei chu an mani ruala an man tel mi panau pang pakhat chu kut kolan bun tira chuta Hamas firfiak pakhat chuan chem hriam tak ron lain akut atan sak thu a soi alanui zui le tangal ati tin an ni ril trama an hren lain an hmu thei reng turin firfiak tela chuan ei tur tui hnai tak tak an ei reng mi hren chuatak pakhat chuan a chanchin a soi boka I was kidnapped on 7 October. My wife October ni saria man kania hemini vek hian kanu puile ka fanu te pani an that bok firfiak te kuta ni zali som ko le pakhat ka oma reitak eile in min pelova kut bin thak te urenga ni tinin min ngai sa thina ni tum khat phei chu kana khru an chui tliaka ana khop mai thlakhat deu tho chu thok po ka thothal hei theilo tuna Mizaland kanile ta hi President Trump an hena lom thu ka soimol mola kanu ka kuale theya ka unaute ka farnu te po ka kuale theita hetianga mi hentenen White House anin mu zo thu hian President Trump chuan a social account through ta hetiang hian thu a post Islamist Hamas te chu ti tak zetin avau ani chuta chuan Shalom Hamas ti omzia chu chibai ti le mangtha ti na ni ya enga mazok in thang the tuna hian in mi hren zong teron chu ngal ula nakina nilovin chu mai baka in mi tha to te ruang zong po ronda kir le ula chuti ani lo zongin intan engkim atop don ani President Trump chuan Israel hena chuti anga ti turata na an mamo zong ka thon dona ka soyanga in tilowani chuan Hamas member pakhat te po indam chuak lowang tin apo sani Fox News Channel Hanidian United States Secretary of State Marco Rubio komna po Secretary of State chuan an President vauna chu amai mai lawani ti asoinon bok President hian asoyang taka ati po karing
Well, hopefully that they're going to do exactly what he just said. You know how long we've been waiting for a long time in this country to have the kind of leadership with that kind of clarity. กันรำเฮียนเฮติยงตะกะทิลสอยเชียงงำรำช่วยตู้กันหมอนะฮิอะไรโตเลแรงอ่ะ President เฮียนหมายชนะไงอตัวตู้เตะหั People ว don't realize the president meets with these people, he hears their stories, he's outraged and rightfully so. อันทูเลละง่ายถาชุชวนนัสตะกินอาทินติอุระ He's tired of watching these videos every weekend. การโตปะเปียงอ่ะรูกโบติสันสินดูอมโลตักที่เร่งฮีอันนิงเวโตบกะอาจางเลยรูกโบชัวตูระติชัวเลโลเตอาจางเลยอันรวงรอนดาชัวเตชูปอันรวงนิโลโจกรอนดาเตอันนี้เลตังฮาละเฮติยงเร่งอ่ะฟิร์เฟียกโปลเตนะอเมริกาอันใช้เช่นฮีกัน President เฮียนอันนิงทกัดเวโตนี่And he's lost his patience with it. He's been very clear about this from the beginning. He's created space and time for this to be solved, and now it's time for seeing it come to an end. อติระจังแรงคานเฮงฮิชูอทิลสอยเจียนอันนี้ยะอันอินจินเฟลเทหุ่นตูเร็มจางปอเสียมสักตูนเอโรชูหุ่นชูอโตปะโลเทงตาอันนี้อติตูนการชาวคานอเมริกาเฮียนอลจีนง่ายเฮาโล direct ตะกินฟิร์เฟียกปอลอิสลามิสต์ฮามาสเฮาเตอเบตลัดไหมWhite House Press Secretary in Chanchin Bumite akom na zo na pakat. The U.S. has a long-standing policy that we do not negotiate with terrorists. US ina tun ma atanga policy alo nei train free fiak te sarkar ina biak lo ti chu enga tinge tuna hian Hamas hote direct ka biak an ni tak le ti zo na andonga. Well, when it comes to the negotiations that you're referring Press Secretary Caroline Leavitt chuan in biak na isoy zia hi tuna America ina palai special envoy atir mek te hi anni anga anni hi andu bet hei tura thuna ina pek anni hemi chungchanga hian Israel lampo biak ron anni to President hian khovel ram sanga michitin hi America mi puite thatna tura ni chuan biak a hrelo ti alantir Chu America mi puitana thil thaber ni poina hria ani proven is what he believes is good faith effort to do what's right for the American people. Press me chuan zona dang zot lein Is it just about the hostages? tuna in biak na hi firfiak tena an mi hren chungchang chau nge President in Gaza lak atum dan atelem ti azop non le a Press Secretary chuan heng zona te hi chipchir taka in chana la theilowa America nunna an kuta aloma wangin soirem lo tam tak aloma ni ati hetianga America sarkar le firfiak Hamas te anin biati puan chu alo ni ta ka chuan Jerusalem an Prime Minister Office point Israel point America sarkar hena an ngaida nang hriat tir to thu an soya chu an din hun zong mi pui hriat ala puan zar hri lo ki ani heti lai hian media than khat te chuan Washington le Hamas te hian karni malam khan Qatar aru ka in biak na an lo nei reng ti le United States chuan an in biak dan te Israel sarkar a hril thu te soilang ma sera a zong ro a hril bik lo thu an lo heru reng to ani Hamas hoin Israel mi an la khen te chua watura President Trump ana vo na chu Hamas ho chuan an la pom lem lo Hamas ho chuan Gaza hun rei tak in ka hai po se ani phot lo chuan an mi khen te chuan tum lo thu an soi hetianga Hamas ten chanan kho le tlat tak sia chuan Egypt le Qatar ten in rem na zonga in biak na an local pui to po kho bo le zodon ta ti na ni Trump an hun to pa siam chung changa Hamas official te chuan Israel mi an la khen te chu in ka hai na tuan tling an nei ma lo chuan an chua don lo thu an soi ve thung ani Hamas lam chuan United President Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu tunkar tira nei tran tur in ka hai second phase chungchang lam chia tuma an puwa hemi chungchang chiang zo ka hretur chuan tun hnaya anin biak dan hantar rangila United States chuan tun ma atanga ati du ngai haulo firfiak te direct in abia Hamas te hi terrorist group tia lo puan to te anni
hein biak na hian President Trump pan Middle East envoy ta na atir Steve Witkoff le Hamas ho tu te baka helai bilarem na zong tu te an telani Hamas te hian reizo kata na inka hai puan ani lo chuan an mi hrente an chua don lo thu lu lu takin soima sela Egyptian lam chuan bei sei tu ra lo om ni in an soi thunga inka hai chung chang second phase chu soi thei ala ni in an fria first phase an ti ero chu tun pathianical ta khana top ani hei po hi in biak na an nei chung hi chuan lapo sei thei an in bei sei inka hai tuan tling om lova Hamas ten Israel mien hrente chuan du tlat lo na chan hi enge ni ta ang chiang taka Hamas lamin an soi chu Israel mien hrente chuan ni le ni lo chung changa hian America inka hai chung chang second stage an tia Israel anor nat dana ain ngat anti chung zinga chuan Gaza atanga Israel si paizong zong nukir atela chu taka chu Israel lamina andu tatlo ani vele thung tuna hian Hamas firfiak te hian Israel mi somnga pakuwala yan la kol ni riat ania chung zinga somni panga te chu an ladam nerin ani bok Israel rama mi khen chung ten rang taka chu an lo phut ve bok nen chumi wang tak chuan tuna an thil khela hi alok lai takpo ani Israel le Hamas ceasefire deal anti inka hai thluthung hi America President masa Joe Biden a hun top laman duan khania Biden a chu maloka Egypt te Qatar te malak na duan khani ti chuan aman po frustration hanti phechun han mang chho chana chuta chuan America point President thar aron neya Donald Trump a aron lalvele thungta Israel le Hamas pon boile ta phat chu ni ye anin ka hai tu thung ang chuan atira Hamas howin an mi hren somthum pathum te pon ron chua tin Israel in Palestinian zel tang ten chua khateng kana nan ti chan vel bak baka tin Gaza tanga tlandar Palestinian te po an hun nga ya kirle tura in rem na an siangin an han kirle ta hum maya maro chu President Trump chuan Gaza tang hian Palestinian ho hi khovel ramdang in semdar ro teron ti tamaya buaya in chan chho chu ani tareng mai Hamas ho poinan mi hrente a chua hun turan chua du lawan han ti khotlaya ti khan Israel nen an han buale phat phata injia kang diak diak ka chuan thil alo kal reng thei bik lowania ti chuan buaina hi khami tang khan ti hian om chho ta nia he in rem na hi ti ra tang reng khan expert an ti mi thiam te chuan in rem na tluan tling ceasefire lo tling tak anin atira first phase second phase third phase thleng om tura an ruaman ang hi chuan a om lawang mole an lo ti lok ang ngei kha a thleng chota ni te poina khiat eng po ni sela LPS close up in aron thlen tu de bere man kan dos lo dong song le photla alo le thoyang LPS close up thir tu te kan lo le ta Israel le Hamas chung chang kan thlir howania tuna khovelina a han thlir ron le na chan pakhat chu President Trump awang ati lo thailo wani inka high ceasefire deal an nei ang chuan second phase anti athon hi na an tran hun chho to a chuta ati ran in rem na kha chuan inka high reizo hun reizo boruak muan om siam ani chowang ti te nia chu sustainable calm anti khani amaro chu boruak muan om hun rei tak siam ti la ya kha boi thak chho tatlat mai tin Hamas te point an mi hren tamzok an chuanga Israel meichia an man ang si te pheichon chua vekanga tin Israel lampoin asipaite Gaza atangin ala chuak vek to ang ti te khania maro chu khatiang khan thil alo kal reng thei ta bik lawani ang chu tunai henan buaita Hamas lam chuan Israel ho an sipaite zong an la kir vek lo chuan mi hren te kan chua to lawang anti lai kara Trump paron in rolta Hamas lama hoya tu na tanga reilo te in mi hren zong in chua lo chuan Hamas pakhat po ka zu alawang cheu in thivekang aron ti vele ta si chung vela wang chuan an boruak hi tu na hian
ati troi ta troi mai ania eng tiangin nge he thili a felang ti po khiat thiam har to ani I thil zel tang hetianga anin uai reng chung hian Gaza mi te tan chan puina ero ani telin har sa ve renga Israel lamin Hamas firfiak tenornan Gaza atan puina lut zong tu na hian andang chatle vekto ani atuar tu takte chu Gaza apoi soilo civil mi te an nile dai loi sia United Nations rindan chuan tu na hian Gaza mi puite hian karni chung bak eile in turan nei to lo Israel lamin an fuel supply an ti top veka wangin tui pam chung changa le in thierna lam thua har satna na men lo an tok tan me kani hetiang taka har satna an tok chung hian enga tinge Hamas ho hian United States President Donald Trump awna poisalova ngol an la chu areng ti hi zona lian tak ani Hamas lam thunga ro hi chuan omzenei taka uluk taka thilan chut nu in Israel firfiak ta hian chua lok du lo ni in arin theya hun rei tak chung in ka hayan nei theyani chuan na sazo ka in buat saina an nei thei don ba ka Gaza a Israel sipai chet na te anep deu zo kanga tin Israelin tranpuina adan te po ati top an bei sei ani hemi chung changa khovel ram sang ngai dan po abuar chuar nuai mai United Nations chuan poi soilo civil mi te torna an ngai poi mo thu an puang chuak renga Brussels sa tun hnaya European ram hruai tu in mi khom te thung chuan Israel le Hamas inkara United States in rol hi aturan ti lo thuan puang chuak ve bok Palestinian Authority President Mahmoud Abbas chuan hun rei takata an lo sual chua to an mi le sa te dik na chan vo duang anga namnul an du lo thu asoi French Foreign Ministry thu puang tu Christophe Lyon chuan Gaza atanga Palestinian te an mani du thu ni lova chua chu international law bo chiat na lian takani thu le two-stage solution a om theina atana harsat na thlen tu lian takani thu apuang chuak ve thunga United Kingdom Prime Minister Keir Starmer chuan Palestinian te dikna chan vora be adu lo thu puangin Palestinian Gaza om te chu an mani chen na ina om an rem ti turani ati Gaza chu din that le an du thu asoya Gaza din that le na chuan two-stage solution an ti konga na sataka in rem na asiam arin thu asoi bok White House chuan boruak thatak ne na he boina hi chin fel an bei sei thu an puan lain Trump na Hamas wauna ati chua reng hi chuan inka hai chung changa an lo duan lok to dan te ati khobo vekin Hamas lam chuan an ngai thung hetiang te nuai ani wang hian helai biala hian engtin nge remna an siam theita kang le Israel le Hamas te hian an chan na mun hi so het bur lovin enge mo chudang lamna an siam angai hmelani Israel lam hian Hamas sowin an mi hren te an chua thuai an phut ngota Hamas lam la in ka hai tuan tling an siam le Israel sipai te Gaza atanga anin hnu do thuai an phut vele tlat bok Egyptian President Abdul Fattah el-Sisi le Jordan lal King Abdullah te chuan Trump parot na veng thong tak chungin in bia na kalpui daran zong meka Egypt chuan Hamas hotel lova Gaza din that le dan turan boi puya hetianga in biak dan turan boi pui mek lai hian Gaza a mitam tak te chuan mathlir an la nei thailo thutluk na fel tak an siam wat lo chuan humanitarian crisis anti civil mi poi soilo te torna anasatiel tielanga kampui le shipui an mabak ani mai hetila hian United Nations headquarters New York a chuan Security Council member a European ram panga Britain France Slovenia Denmark le Greece te chuan joint public statement an siama chuta chuan Hamas ti buai Gaza Stripa chanpui na sang thon lut chun zom tura an du thu an tar lang tin US Hamas in dona in nam zoi zong te chu
ceasefire phase 1 pot sei tura an du thu an tar lang boka amai ro chu hemi chungchanga hian Israel chuan America rotna inka haipo sei apom lain Hamas thungero chuan Israelin chople chila indo ti top adu lo chuan in biakna an nei zui du lo thu an tar lang ve thungani Security Council member a European rampanga re chuan Hamas firfiak te chu rang taka an mi hren chuang hal turin le an mi hren te French le American baka khothang ram mi an la hren te chunga rong taka an che ta wanga an dem thu an tar lang bok UN France Deputy Ambassador J Dharmadhikari chuan Hamas hoten mi hren an la nei reng le an chunga rong taka an la che renga wanga an dem thu le chuawat an phut thu apuanga We need a permanent ceasefire. Inka hailai lok mai ni lo mitang zong te chu an ni theinan le Gaza din tharle ani theinana inka hai tuan tlinga an du thuan puang bok Indo zo nuwa an kalpui dan tur Egyptin rotna anei angte Paris Copenhagen London Athens le Ljubljana te chuan Palestinian tana democracy theina turang si zong chu an thlop thu an puang ve meka hei hian tun hmalama Islamist Hamas ho te hena thu nei na lo pek Palestinian Authority an ti thin chu ati top theidon ani Palestinian Authority te hian Palestinian Central Election Commission in kumsan hi le paruka Legislative Council in thanan buat sai hunung bera khan sit za som thum panhia som sari le palila yan la ani kha Security Council European rampanga te chuan Gaza mhalam huna single plan an ti chu an thlop tlat thu le idea thatak ni an hriat thu an tar langa tenga hian Hamas ho tel ve lo se an du thu le Israel himna an ngai poimo mai ba ka resolution 2735 anga Gaza atanga Palestinian ho ti dar an du lo thu an tar lang boka Resolution 2735. Israel le Palestinian te hi in then renga ramin ngai tak ni tura an du thu an puang chuak bokadi hemi chungchanga hriat tur poimo tak chu Palestinian Authority ten in thlang hun hung ber kumsang ni le paruka an nei khan khoveram sang ina an thlobron two state solution du tu salam fai ta khan vote la zong atanga za apani le point pali pakhat chau amu ania Palestinian Authority Legislative Council seat ni chau ala ani heti lai hian khothangram then khat ten Iranin man mo taka nuclear ral thuam aboi pui le tak chuk chungchang le United States President Donald Trump pan nataka avau chungchanga Iran biak antum na chu Iran chuan alom te chiam lo anni chuan an nuclear chungchang titop tura norna nei chunga in biak na chu andu lo thu an puanga Iranian Foreign Ministry spokeswoman Fatima Mohajerani chuan inwanga la in norna omreng chunga in biak kan du lawa in biak na hi chu du thlanna zalen tak nena nei chi ani tu ma hi in biak na dokan kil tura norlui thei anni lo تحت فشار و تهدید Paul pani te chu du thlanna fim tak nen anin bianga chu chuan thutluk na zalen tak anei tir don ani chu wang chuan in norlui na lam ni lovin du thlanna thil ania keini chuan na sata kan norna hnoja in biak nei kan du lawani ati حداکثری ما مذاکره نخواهیم کرد. Iran la United States phe hi chu direct takin anin belo hrim Moscow thung chuan remna tlon tinga om theinan atulanga lo pui ain huam thu a soina chungin Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Iran chu kan tho pui an nia kan thian thata kan ni khowe ramdangin ko hran hreuma sela keini chuan Iran nena kanin thian thatna hi kan vong nung rengang President Putin chuan Iran nuclear chungchanga boina hi innor luina nilova chongkama muan taka in biak na nena soifel theini in afria chutiang tur chuan kong zondan po ala ngei na ring Iran nena in kong ngai tak kan ni chung hian boruak muan theinan chuan Moscow hian engthil po ti ein huamani ati hetianga Russia in Washington le Tehran in kara in mu thiam lo na ti top thei ein be sei lai hian
Iran vauna tur anga ngai thei ni tin thil thleng om zela United States le Israel Air Force ten B-52 strategic bomber anti angchi manga joint drill an han nei chiam maite heng te hi Iran tan chuan ngai mo lo thei lo ani President Trump le Hamas ho ingurna nasatial tial hian remna siam man mo atul zia tar langa invauna le huntiam in siam sakrup rup nange dokan kil howa soi ho na in omzia na yang ti chu hun local le zel tura a khiat le mai don ani ole khati song kha tun tuma LPS close up kan thir thei te chulo ni le ta thir tu te zo khu ma chuan thilin pek chung changa po hian pakhatin lian puya peka a alien helamine pek le duwa chumi alien helamine pek le atum zel chuan in chen chata khi kanin melmak tir thei ifim khurang u ate ma thave kule